Što se tiče nege kože na moru treba da budemo fokusirani praktično na zaštitu naše kože. Nega treba da bude što jednostavnija i dnevna nega nakon umivanja podrazumeva primjenu preparata sa antioksidansima. Tu se pre svega misli na vitamin C. Ja znam da ste negde čuli, pročitali, videli da vitamin C leti ne treba koristiti danju, što je apsolutno netačna informacija. Vitamin C pojačava dejstvo zaštitnog faktora i treba ga koristiti leti i treba ga koristiti ujutru i za to postoje velike kliničke studije. Zašto antioksidansi? I pored najboljih zaštitnih faktora, deo UV-a zračenja će ipak doći do naše kože i tu na scenu stupaju antioksidansi. Antioksidansi, odnosno vitamin C, će zaštititi naše ćelije od UV-a zračenja koje je ipak dospelo do kože. Naravno, nakon seruma sa antioksidansima, neophodno je naneti zaštitni faktor. Ukoliko ste osetljivi na vitamin C, pošto on zna da bude iritirajući, možete uzeti neki drugi serum sa antioksidansima. Moj favorit bi bio Niodov Survival, koji ima superoksid dismutazu, ekstrakt paradajza, astaxantin i druge moćne antioksidanse, a vrlo je nežan i ne iritira kožu.